umurundi yarayamaze aratubarira ngo igiti gikora mu jisho rimwe ubwa kabiri kikarimena ngo kandi yigoroye ibigiye. Munyarwanda nawe aragaruka aravuga ngo kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo ni agasuzuguro cyangwa ni akagaye, ni agakengeri. Nyuma y'uko Donald Trump yihenuye ku Bufaransa n'Ubwongereza, yongeye kubakenera nawe batakimukeneye. Ubu noneho ubutegetsi bwa Kisasa n'ubuyobozi bwa Kigali bahamagajwe Washington. Ubahamagaye nawe ntafite igisubizo. Intambara iri mu burasirazuba mu Bamedi n'Abaperesi ndetse no muri Ukraine. Abafaransa yabwiye ngo nimuze kwifotoreza ku ntambara natsinze, yabakeneye. Abongereza yabwiye ngo dushimye inkunga yanyu, batazajya bavuga ngo mwaradufashije gukubita Irani, rwose twayirimbuye twayitsembye, mwikirirwa muza ariko tuzajya twibuka ko mwaduhaye inkunga. Yongeye kubakenera. Abahamagaye arabaha ikihe gisubizo muri Nord Kivu na Sud Kivu, baburiye igisubizo bitihise. Ubundi se ubwo kuri wa mugani w'umurundi n'umunyarwanda, Abaperesi 2023 iyi Irani Amerika yarayiteye, yica byinshi yangiza byinshi. Irani ica bugufi, Amerika irayireka iridagadura mu gihugu cyayo, aho ishakira arasa ngo igiye gusenya intwaro za nucleaire bombe atomique. Amerika isubirayo na Isirayeli. Irani ijya mu biganiro, muri ababyeyi nayo isenga Amerika nk'uko tuyisenga. Umujenerali uri muri Irani imbere atanga amakuru 2026 ku kwezi kwa gatatu. Turi mu nama hanaha, ngiye gusohoka muhaturire. Bigenda uko. Amerika niko gushora iyi ntambara bunirimo Donald Trump buniyo ntambara arimo. Umuhora wa Hormuz ko wamunaniye, yiyambaje noneho NATO ngo imufashe kuwufungura. Ariko yiyambaza ajya muri iyi ntambara ntiyigeze abakenera, yabishongoyeho avuga ko igisirikare cyabo kiruta Imana gikomeye, donc ni igisirikare cya mbere, donc icyo yagisaba cyose, icyo yagitegeka cyose. Ubu rero asuzuguriwe imbere, amaramariye imbere y'Abaperesi n'Abanyayirani, nyuma y'uko abarepublika bayobowe na Donald Trump bari gusekura amazi mu isekuru, bari mu rukomba amazi, donc bari mu bintu bidashoboka bitanakunda. Irani rero umugambi yafashe very good. Niba umuntu aguteye bwa mbere rwose ukamubwira uti wisha ibintu unangiza abantu, nta kibazo ndemera tuganire sinzongera, bwa kabiri akagaruka, Irani iri gusaba ibintu bikomeye, ibisaba ko Amerika nibikora nibwo intambara iri buhagarare. Kandi Irani Imana iri mu ruhande rwayo. Gura igare wige kujya unyonga igare kandi usitoke, kuko ibyo kurya byo birashoboka ariko nka gaze ntiwayibika, peteroli ntibikika, esase ntibikika, kuko nta bubiko abene gihugu cy'abaturage bagira babikamo bene ibyo bintu. Mugaba amaguru yawe n'ikinga ryawe ubu tugiye gusubira ku gitsi, Abanyaburayi bo induru zigiye kuvuga, kuko Irani iri gusaba ngo uraduhindishiza akababaro ku bantu bacu wishe, utwubakira ibikorwa remezo wasenye, kandi udusinyire ko utazongera gutera aba bashiya Abaperesi Irani. Amerika nk'umupolisi w'isi ntabwira ikosa yarikora, yabisuzuguritse imbere y'amahanga yaritwaye, kandi n'ubundi yasebye nanone byarangiye, uruba rwabaye. Gusa ntacyo dufite cyo kurenzaho cyangwa kongeraho, ariko dufite intuntu, dufite n'agahinda nyuma y'uko Amerika ikoze mu jisho ry'Imana. Ubundi nari narabibabwiye, sinzi ko abantu bankurikiye, nabwiye Trump irya ntambara ya mbere, ndababwira ngo ashigaje kurasa rimwe muri Irani, Imana ikamukuraho amaboko. Kuko hari ubutumwa Imana yari yarampaye bwo guhanurira Donald Trump ko azatsinda amatora ari kumwe na Kamala Harris, wa mu fasoni cyangwa se wa mu mama w'umunyamerika ufite ubwenegihugu muri Amerika, ariko w'umunyafurika. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nari ifite amakuru nge ko nta ntambara nabonaga, iyi ntayo nabonaga, ariko nabonaga ko gusubira muri Irani kwa Donald Trump, nkabona ko Imana yamukuyeho amaboko. Uyu munsi wa none nibyo bisohoye. Rero
abahanganye umwe ari kubamba undi ku musaraba wa shitani, undi ari kubamba undi ku musaraba wa shitani. Aho inzovu zirwaniye hari kubabara ibyatsi. Ntubyite ibintu byoroshye cyangwa biciriritse. Iyi ni ingwano navuga ngo irimo shitani na shitaniya. Kandi uyu mubabaro isi igiye kunyuzwamo, koko niba muri Ukraine hari intambara no mu Burusiya ibintu bikaba bifunze, hano muri Hormuz nayo igafungwa, muri Iran nyine za Yemen za Afghanistan, aha hose Amerika yagiye inyura yangiza na n'ubu. Nagira ngo kumenyeshe ko Qatar iri mu marira, abakoreragayo barahagaritswe, abagemuragayo barahagaritse, kandi ibihugu bitunzwe n'ubucuruzi. Ibintu byabo byose ni ubucuruzi, nta mirima bagira, ni ubutayu, nta misozi, nta biyaya, ni ubutayu. Batunzwe n'inyanja, batunzwe n'ikirere, batunzwe na peteroli na esase na mazutu na gazi. Nibyo bibagize mu baperesi. Qatar irarira, Abu Dhabi irarira, Saudi irarira, Kuwait irarira, Iraq, muri Iraq na amarira za ntuzi iyi nibyo. Kuwait nayo na amarira. Ni ukuvuga rero Uburayi bwahise bushoye ninga, nk'Ubwongereza bwavuze ngo twebwe abaturage bacu tuzabarinda, mwiguma mudukangisha. Rega niwe Trump akunda kubakangisha ngo nzabarinda Uburusiya. Ubwongereza bwavuze ngo abaturage bacu tuzabarinda, kandi kameme Ubufaransa nabwo buti ntabwo iyi ntambara tuyijyamo. Australia nuko, Itali nuko mu Butaliyani. Ntuza Espanye yari yarakuye ambasade wayo Travis. Ubu noneho Iran yazanye misile shyashya zigera mu kirere zikabyina igisirimba, zarangiza tagete yaba yari igiye kujya iburyo igahita ijya ibumoso cyangwa ikajya iburyo. Misile zari zije gutangira zigaswata. Ibi rero bivuze ku isi noneho icurame, kandi bose ni intagondwa. Amerika ihagaze ku cyubahiro cyayo ntiri bugitakaze, Iran ihagaze mu kuri, kandi kugira ngo uzatsinde ukuri, nubwo uzarwanisha amahembe, nubwo uzarwanisha amaguru, nubwo uzarwanisha umusatsi cyangwa inzara, kugira ngo uzatsinde ukuri, s'il vous plaît, ngira ngo byaba ari ukwidigadiga ugatwenga. Iran iri mu kuri, ibintu iri kurwanira nta niyo mpamvu abantu bose n'Abanyamerika. Buno itangazamakuru ryo muri Amerika ryaje guhura n'ikibazo cy'uko ngo bagiye kubafunga bakanabahana, koko bari kugaragaza ukuri. Ubundi mu busanzwe ufashe record video, amafoto, hakagira uburyo ubifatamo bwari bwo bwose, koko buno habasha gutera igisasu hafi y'ahuri, urafungwa ugakatigwa. Niyo mpamvu Netanyahu shaka kuba yarapfuye cyangwa yarahunze, ari mu bwihisho. Uwasimbuye Hamenei Yatora ari mu bwihisho. Ni ukuvuga ngo iyi ntambara bayisigiye abasirikare barahiriye gupfa, kandi namwe nimumbwira igihe muzica abasilamu mukabarangiza. Turetse guhendana, Amerika iri ku rugamba, irarasa buri munsi n'ibyo. Indege zayo zahashiriye, basirikare bayo bahashiriye. Doki ibintu byayangaye. Iyi ntambara ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa. Jewe nasaba rwose Amerika yisubireho, ntawe uzabaseka, n'ubundi mwarisetse. Aho Uburayi bubemerera inkunga yo gusa, mwe mukagaruka mukababwira ngo ntayo dukeneye, kandi mukagaruka mukavuga ngo turayikeneye. Donc ibintu bisa no kwivumbura. Donald Trump abamo kara gushwana. Nimunabihindura muri Google mukumva ko nababwiye nabi, uru rubuga mukarusiba nta kibazo, hapfu wavutse. Mpamenya ko ibyo tuvuze ni ngombwa kandi ni ukuri kandi nibyo. Isi muyitwaje igitugu mu buryo butigeze bubaho. Kuva isi ivutse, kuva ibayeho, ibi ni ubwa mbere tubibonye, akajagari nkaka. Noneho nguhamagaye Kigali, uhamagaye Kisasa, ngo urabahuza, nawe byakunaniye. M23 igomba kugwana na Kongo, biriya bice ikabitsindira cyangwa ikabitsindirwa. M23 igomba kumvikana n'abakongomani kwa Kisekedi, bikaba amahoro cyangwa bikaba amahane. Nta Amerika izigera izana amahoro hano, nayo yayabuze iri guhamagaza hirya no hino ngo bayitabara.
umurundi yaravuze ngo igiti gikora mu jisho rimwe bwa kabiri kikarimena. Umunyarwanda yarayamaze aravuga ngo kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo ni agasuzuguro. Ngira ngo Washington yatumijeho ubuyobozi bwa Kisasa n'ubuyobozi bwa Kigali bahuriye Washington. Donald Trump uyu wihenuye kuri Manuel Macron w'Ubufaransa akamubwira ngo ntuze kwifotoreza ku ntambara natsinze, ubu yamukeneye. Macron nawe arabyanga, donc Ubufaransa burabyanga. Ubwo yabwiraga Ubwongereza ngo tushimiye inkunga yanyu nimwirirwe muza kudufasha igisirikare cya Iran naragitsembye, yongeye kubakenera nawe batakimukeneye. None ubundi Donald Trump wananiwe gukemura ibyo muri Ukraine n'Uburusiya, akananirwa gukemura ibyo muri Iran na Israel, ahamagaye Kigali na Kisasa. Ubundi abafasha iki ko Abanyafurika twagowe, ko twahuye n'uruva gutashya? Donald Trump byamucanze nyuma y'uko Iran ishize misile zibyina mu kirere, misile ikagera mu kirere ikabyina igisirimbi, ikabyina igishakambi, ikabyina ibitandukanye, igahita ihindura tagete yari ifite, bagakora swati. kandi nibura uswase azamuye ati misile ihagaze 5,000,000 ugaswata kuri misile wari ugiye kurasa ihagaze 30,000-40,000 by'idolari, kame mu buhiye cyangwa se ubuhombye. Uyu munsi wa none rero Trump yabaye nk'uri gusekura amazi, intambara imubanye urukomba amazi, cyangwa se abaye nk'uri gusekura amazi mu isekuru. Ntabwo bimworoheye, ariko nubwo bitamworoheye hari isina ngufi agomba guhagurukiraho, cyangwa agomba kwigiraho, cyangwa se agomba guhamagara nyine akababwira ati nimwicara aha mbatekerereza iby'ibwami. Navuga ngo umupolisi w'isi ashobora kuba atakimenya ibyo yavuze mu gitondo n'ibyo yavuze ya premidi n'ibyo yavuze mu ijoro cyangwa ku murango, kubera ko niba yaratinyutse akabwira aba Bafaransa, akabwira Abongereza ngo sinkeneye ubufasha bwanyu, bafite ubwenge barakora. Nyuma akagaruka akavuga ngo kandi akaza ku itangazamakuru ngo hari ibihugu byemeye kufasha, ejo nzabibatangariza tujye gufungura umuhora wa Hormuz, ibiciro turebe yuko byagabanuka ku isoko. Australia yahise imutera utwatsi, Itali mutera utwatsi, Ubufaransa burabyamagana, Ubudage burabyamagana, Ububirigi burabyamagana, Ubwongereza burabyamagana, Espagne yo yahise ikura ambasade wayo Tel Aviv. Abana ngo twakorana n'igihugu cy'abicanyi cy'abajenosideri. Intambara ya Donald Trump ishobora kuba, nubwo muri kuyirebera hano hafi, waraza akavuga ngo yatsinze, yanesheje, ibintu bimeze neza, akabwira amakungu, akabwira amahanga ko intambara yayisoje. Ubuho yiyambaje n'Ubushinwa, Ubushinwa buramuhakanira, ndetse agerekaho no kububeshyera ngo bwahanyuzaga peteroli mu muhora wa Hormuz 90 nibura ku ijana y'iyo Ubushinwa bukoresha. Ngira ngo Ubushinwa rero bwamubwiye ko ari 40%, indi bayikura ahandi. kandi Trump nawe yese agira umujinya aravuga ngo uruzinduko narifitiye mu Bushinwa Beijing rwasubitswe naho ubutaha. Ngira ngo rero ni ikibazo isi igiye kugwirirwa n'urukuta ruremereye. Ndaje tujye ku bya Kisasa na Kigali. Isi igiye isi urukuta rugiye kuyubamako witwa ubukene. Naravuga ngo Donald Trump adukwegeye akarambaraye. Donald Trump akubise isi ahantu hababaza. Nubwo nawe yimaramaje, nubwo nawe yikojeje isoni, nubwo nawe biba byamujabutse cyangwa bikamucanga, ariko mu by'ukuri nawe yego atwisha atiretse, kuko urumva bo ni ibihugu bifite ibyo kurya imyaka n'imyaka, bikagira ibyo kunywa, bagira stoke, bakagira reserve bashaka gukoresha iminsi myinshi. Muri Afurika twebwe rero ni nyakabyizi, ibyo ukoreye uwo munsi ubigira uwo munsi. Mbese tumeze nka wa mupfakazi Bibiliya ivuga ngo yararimo atashye udukwi twiwe ngo kugira ngo asonga agafasigaranye agasangire n'umwana bipfira. Afurika n'ubwo buzima. None se je hari ibintu
hari ibintu ndi kwibaza. Uyu Donald Trump uhamagara u Rwanda agahamagara ikisasa, nawe byamucanze, nawe byamuyoboye. Trump uyu mushaka kumbwira yuko uburasirazuba bwa Kongo n'uburengerazuba bwa Kongo Trump arahabonera igisubizo? Trump azarwana na FDLR zirangiza? Trump azarwana na Wazalendo zirangiza? Trump azarwana na Red Tabara yirangiza, arwane nayo M23 yirangize? Cyangwa ni intambara agiye kuganiriza abantu biwa babwira ati noneho rero shaka mwese mu mpamabuye ubundi mbahuze? Ubundi se bo kwihuza byaranze, icyambere bose n'abakongomani bo byangiye. Je navuga ngo hano haba harimo micezo ya ndani iyo kugira ngo umunyafurika hababarire. Koko nk'u Rwanda ruhurira he na Kongo? U Rwanda rukubitirwa he inkoni za Kongo? Ni bimwe bavuga ngo hakubitwa umurundi hakarira umunyarwanda. Kongo iri mu ntambara, Kongo iri mu bibazo, mu byishyura n'umunyarwanda. Ugomba kubyishyura ni njo munyarwanda kabisa, nje ya Rwanda. Ni kuvuga rero ibyaha byose abakongomani bakora, ibintu byose biri kwangirika muri Kongo n'ibiri gupfira muri Kongo, abantu bagomba kubibazwa n'abayobozi b'u Rwanda. Ngira ngo rero ibyo Donald Trump n'abandi barimo Felix Chilombo na Neva perezida w'u Burundi nibyo babwira Donald Trump bati u Rwanda nirwo nyirabayazana w'ibi byose. Mpamya ko u Rwanda rwahamagawe gusobanura no kurekarama uruhare n'umusada rufite mu nyeshyamba M23. Kongo ihamagawe gusobanura iby'umuzungu wapfiriye Goma no kuba itarubahirije amasezerano ya Washington no kuba ishyira ku ruhande ibya FDLR. Ngira ngo mu byiri gusobanura nicyo kirimo, ariko twibaze ngo none se ubundi Kongo niyemera kurandura FDLR irayirandura bamwizaho bari, ariko bandi ntagwizaho bari, bamwira bagenga ariko bandi ntibagenga. FDLR inyanyagiye hose, kuko FDLR zimwe zirazwi izindi ntizizwi. Hamase u Rwanda rwo nirwo ruri bwiremeke ibibazo byose by'abakongomani. Ngira ngo rero nta gisubizo kirimo aho ngewe navuga ngo ahubwo dore ibintu ko bikwiye kugenda, ko bikwiye kugenda. Tureka ibyo ngibyo abantu barimo by'imikino. M23 ishaka ko kiriya gice cyigenga kikibohora. Nibayumve nibatayumva ibintu bagiye kuganira baraba bari guta umwanya, koko ni nahava ibisinye irahita isubira ku rugamba. Ibintu Chilombo agiye gusinya ngo azarandura FDLR, ibyo ni ikinyoma. Twere guhendana ntayazarandura, ntayo yayirandura ate ko ahubwo yo yamurandura, yayisenya ate ko ahubwo yo yamusenya. Usenya abakurusha ubushobozi, usenya abakurusha igisirikare, usenya abakurinda, ubu wasenya Imana. Ibyo rero ni guhendana, ibyo ni urucabana. Twere gusigana inkora ku maso ngo abantu bagume bapfa. Tumese kamwe tuvuge ngo M23 iri kurwana, tumese kamwe tuvuge ngo FARDC iratsinzwe n'u Burundi n'abafatanyabikorwa babwo, ariko abasigaye barasigara ari bazima cyangwa se basigare bakora ibikorwa bizima. Naho ibi bintu ntugapfe ntugakire, ntugapfe ntugakire, intambara itarangira, intambara itagira iherezo. Ngira ngo ubahamagaye mubanze murebe ikibazo afite. Donald Trump afite ikibazo kiruta icyo aba banyafurika bafite. Nubwo muri Afurika byaducanze ariko ntawe byacanze. Trump tinyuka agahamagara ibihugu bingana kuriya kandi agahita yivumbura vuba vuba. Siwe wari wabivuze akatubwira ngo intambara nayirangije, ngo igisirikare cyo mu kirere yakirasha arakirangiza, igisirikare cyo ku butaka arakirangiza, ngo ibikorwa remezo byose yabisenye, ngo aho misile zituruka yaharashe, ngo aho indege zigurukira yaharashe. Rwose mwabafaransa mwe twere kwirwa tubavuna, mwarakoze, ariko mwere kuza kwifotoza. Ijambo kwifotoza murumva icyo risiguye. Ubwongereza ati turashima inkunga yanyu, ariko vraiment quand même donc jusque ntabwo ari ngombwa
kuza muri ibi by'intambara twarangije. Iyi ntambara yitwa ko yarangije, Trump akajya aririmba ko yarangije, agategeka itangazamakuru yose ngo rivuge ko intambara yayitsinze yayirangije. Iyo ntambara iri guca ibintu, bari gufunga abafashe amafoto barabafunga, bafashe rikode barabafunga, bafashe video bakabafunga, imyaka 5 imyaka 10 y'igifungo muri Israel, muri Amerika, Abu Dhabi, Saudiya, Arabiya, Katari, Bahrain na hano Kuwait na hano muri Iraq. Ushaka kumbwira ko iyo ntambara Trump yayirangije ryari, yabarimbuye abasenya ryari? Cyangwa turabana mushuka mu gahendo uko mubyumva nuko vraiment ubwo turi kuri urwo rwego ku buryo Trump aza kamamaza ngo intambara narayirangije pe, akishongora ku bantu. Trump akaza akifotoza, akaguma yifotoza ngo none ubonisha abategetsi 40 nisha ibinakoze ibi, ngo nabarimbuye mvuye no gusenya ikirwa gihenze cyangwa ikirwa cyari kigize Irani, ngo ni muhumure. Hama Irani kandi kaguma ikazi bitero Irani w'abandi. Nababwiye ngo igiti gikora mu jisho rimwe, bwa kabiri kikarimena, kandi kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro. Umwe n'umunyarwanda undi n'umurundi, bose baciye imigani kandi umugani ugana kariho. Irani tuje muri pose mu mucyo no mu kuri, iravuga ngo twe nta kibazo dufitanye na Amerika, baratwendereje. Kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro, baduteye ubwa mbere, badutera ubwa kabiri. Ntabwo dutegereje ko bazadutera ubwa kane n'ubwa gatanu. Tugiye kurwana dushire, cyangwa se habeho decision zuko tutazongera kugaraguzwa gati. Mumbwire ikintu Irani yahisemo ko hari umuntu n'umwe vraiment wakigaya cyangwa wagisuzuma. Irani rero bravo, good. Kubera ko Irani barayiteye 2024, barayandagaza, bayicira abantu, bayisenyera ibintu. Amerika ikagiririmba ngo twazanye indege zacu ngo zishobora kukubita amabombe, ngo ibisasu biri mu kuzimu bigahirayo. Donc kandi bundi urashe kuri ziriya ntwaro ziri bomba atomike cyangwa ubwo bumara nucleaire, ngira ngo ntushobora wahumanya hafi igihugu cyose cyangwa se nk'umugabane, kuko n'ubundi biba ari nucleaire uzirasheho cyangwa nazo ubwazo zigaturika. Ni ikibazo gikomeye cyane mu kirere, mu mazi ndetse no mu bantu. Ijiti isubira inyuma yikina bamutega umutego Donald Trump, baravuga ngo sawa. Abaperesi baratuza, baramuramya, baramupfukamira, bati ntacyo dusubire mu biganiro. Baramwubaha, bamucira bugufi. Donald Trump bamaze kumucira bugufi, arashokerwaho yonyihoramo, ikurikirana akaryoshye kahakura inda y'ikibati cy'akabati. Nabona umugani bitihwe abaronge 2025 ku kwezi kwa gatatu ati bagira umujenerali muri Iran urimo imbere, abaha amakuru, uyu munsi dufite inama, turahanaha bimeze ukunuku, abaha message, indege barazihagurutsa, zirica, zirarimbura. Abasilamu rero niho bafashe icyemezo gisa n'iki ngiki cyo kuvuga ngo nk'abaperesi n'abamedi tugiye kurwana iyi ntambara. Nta numwe wakifuza ko iyi ntambara yakongera ikaba intambara yo gutwara umengo. Ni intambara isanzwe. Iyi ni intambara ikomeye, ni intambara idasanzwe, ni intambara abaperesi bafite. Ufite peteroli yibike neza, ufite sasa yibike neza, ufite ibyo kurya bibike neza. Basabye ibintu bikomeye. Abaperesi bamaze gusaba Amerika ngo igomba kubaka ibintu yasenye, ikatanga indishyi z'akababaro ku bantu yishe, kandi igasinya amasezerano ko itazasubira n'umunsi n'umwe, bakagirana amasezerano IGF. Mumbwire rero ukuntu Amerika nk'umwami w'isi izapfukama. Ntabwo izapfukama. Nidapfukama bisiguye ngo iyi ntambara harimo umwaka wose. Jya kugura gaze ushyire mu rugo rwawe nk'ibicupa 3, ugure esase, ugure peterole. Ikibazo nuko ibyo byose nta bubiko abene gihugu bagira.
sawa, gura igare umenyere kugenda n'amaguru. Navuga rero nerekeza ku musozo, ndagushimiye we wakanze subscribe ku Mbabazi TV gatatu, ndetse ugatanga ibitekerezo bya like na comment, ni ingenzi. Rero Imana ibaha umugisha, ngira ngo ku manywa tubashyiriraho ubusesenguzi analizi cyangwa se amakuru yabagezweho ku rugamba, tukayaga ku mugoroba tugashyiraho ubutumwa. Ngaho rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, shalom shalom, salute.